Pozdrav svima ljudi, na nozi je part 17 otvaranja ovih. Spremite se, idemo što se ukopa u nešto. Dajte neke kokice da jedete i da vam nešto uradi, a mama i tata. Idemo. Naravno da ću... Ja ću malo više da uzmem. Kao juče, neću da budem ovako pametan. Hoću bez da uzmem. 5 samo uzeo. Svaka čast. Evo, vidimo se kad ovo budem imati otvoren. Ovdje imam sve što Wilson Pakis. Fuj. Ali čestitajte mi, meni je danas rođendan. Zato što ja imam sad 8 godina, a imala sam 7 godina. Znači, 8 godina sada imam. Napunila sam i izgledam malo staro. A ne izgledam staro, ali malo izgledam samo. To se vidi po... Ja ne znam, ja sam dobila od prvog strana, ovo sam dobila. Ja ne znam, je ovo laga ili šta? Šta je to? Ajde, vidimo se. Kad ovo otvorim. Nekad otvorim da nađem nešto. Našao sam, ljudi. Ovo je perfektno mjesto. Idemo sad na drugo. Sljedeći je Slenderman. Ovo Slenderman ide za te povede. I evo zalepio sam ga na ovom, ne znam, ovo je neko za vecu nešto. Ide, sljedeći je opet ovo potion. Pa ja ne znam, potion ide da te pojede. I opet na ovoku sam stavio zato što ne znam. Hoću da imam cijelu ediciju. Sljedeći je Creeper. Ide Creeper da te pojede. Ljudi, zalepio sam ga ovdje zato što ovo. Možda se skine, ali dobro. Sljedeći je opet panda. Ništa. Pandu sam stavio ovdje. Inače, bacite subscribe. Sljedeći je zombi. Ja nismo nigdje. Sljedeći je pickaxe. Ima Slenderman, ima pickaxe, what the fuck. Sljedeći je ovo. Ovdje su